megalayapost.news. Kaseng samla Katolik blok si umsing Parish hagasi sajany kalio masdang ya kejingir kedap absence nem ya kabalasang banseng ya ka nadu usnem arah jariwe bat kaban sadap absence nem hau arah jarar reo ya kete kejing stang banderke halur kejing dap absence nem kaseng samla Katolik blok si umsing Parish la pelong hamadan umsing petarim hakabalasaki da kejingwan simenta uba hek menteri kesurkar kela kumukungsan harangkat kejing dan lang uba Yonis Imli presiden benengkong kaseng samla Katolik blok si umsing Parish uba Roki kelas Herman ke umsing tahun dorbar Ujeraldo si Imli presiden keseng samla Katolik blok si lembat kuhiwe hakati kesing pasdang jong kejingir kedap absence nem leo en penhere ya kelama jong keseng samla Katolik blok si badhadin kata pat ladon kejingi lekai football perlok pedeng kari boy polis persya ya keseng samla Katolik blok si hakati kejingi khun keseng samla Katolik blok si kelala ban pelimno ya kari boy polis hak kejingi khun balpoi sya kejingi shoot tiebreaker. Ngat syukwa banong ba kumji kun samla ngidon bun ki nyong ka future na kabenta jongpi berlesik sports kadai kawai na kilat kelenti na kabenta jongpi la shala si banong breman breu lengba juga sports lengba ka tinglakai pinlight na ki jing snew hamtam na ki por ba bun ki jing snew ba kendrai ba ka dong kat time jungi keting di drugs ki tobacco products ba kiwi ki ba pensiu bahaya ke ya ka jinglong jungi kun samla jungi kunjur ki rongba jungi bat ka to ni ki ba pensiu shisha ka long jinglong sem jungi kele se ka sports ka da ph shisha ka sports te pi hapan kiare ki to boro la tin kiare ki to kinumla ban kiu ha ka jing yela ka sport jungi te kene ka jing penyat jungi kun samla ya kene ka jingpli ke silver jubilee da kene ka sport ke jingya la kai pedeng ki kun samla jong ka block C bat kene ki polis jungi sukmen ki pelaj ka po jingpi kembali sibun ba kumjuru ngatrai kene ka kedai ka lat kelanti bagi kun samla jungi ki kwa ban ong ba kene ka sport jungi kedai na ka benta jungpi ki kun samla kedai na ka benta jungi wei de ka bangin ang la ai ban tre bang ta ka la ai ban yala kai ni le ban sim ne ka lat ban yala kai ban light na ki snew kam tam ki jing di ku ai ka ki attitude ka mot ka jinglong jong message jong aru ibagi kwa ba ka du kam nga bangile gide bende da ka jing tip lei ba da ka kam ka badan burong kata ka de galenti ka bangiyo ya ka jing kai lingba kidur ki barit tabru tebenda ga sige bangawat nga di charge te po umtro po resort dong ngai kendo ya kido ki kena lainwat ki bawan man ki songlieng nang ta gelek benya jingi tengah suan tarak bat iknya kita kena beri badai news nem pras nem kendai nem sponsor mutai dete tengah klingo fi keteng you ya kan daga english tigo yo ga my name is Badahun Khar tengok ni para jupi keteng ta laklet no nanti be jupi keteng you just the car yo can you give some subscribing to the channel of our family or which channel do you have we have the Hope channel just hope why you name it just hope you know my mother's name is just that's why we make it hope tengok yo beli terak bat ikan dia ba pitip balai ba pi ong just hope bi ba image bi hope ong pedi padai la dia ong na dia ngopet yang arong ni ong ga the pilgrim of hope the pilgrim of hope is yung imei ipa jungi ki bahaya ni bahasa jungi ki bahalor ke jungi apa ki pensan ya ki kon ki ki don ba ka hope ki don ru ba ka jingkermen ayu ki don kikwa bagi kun yogi anda kila he alasan hadir habut kila long ba samla kila kham raba begin don ke jingkit kli bat ke jingtip briu bat ke jingtip blay Jadi bentip ro yo brio, bagi bentip ro yo blay. Lejuang barabori kini ketian abang kan sanu seduru tempat biang benong mengitip blay.
lada ngim tiap yaki beliau, lada ngim tiap yaki para beliau. Dan kejengim kejongi barbo kita berzoto begitu berlogi kon, kita tiap beliau, kita tiap beliau agak juga kopor. Jadi nak kata dalam ngakot ngatasi lawan dengan jeng temu berkira di sama asbun bah tambah nak koi pada kata gelempung tuan jakren nak kata kebumi ini benar sini. Ringa ong bagi kot sama kejongi kidon ke lingkor ke bag kejingkit. Ya ke bagi di bensoto ialah kejong kejingim. Ke balik kau lagi di bentip ben itu ialah dia. The self awareness. Kaya kita self awareness. Bun sin bah mengiki fadar dan tak kirang bah senong lagi kini nur ki bah ajing keren ki resource person apa ki keren ki ajing soto ini yang ki betapa fair asal sudah ki sama juga ki berslap ki bala sang slap nilai respon tang dulu bang pilih ki pilihan berbuang ngam terai dalai tadi te yo ong ba lagi ki sama ke jongi ini bersoto sua ya lagi itu tu di kim tu ele dia gitu dem yela dia baga dia gede ukun jogum ita ga kun yo ita ke baga ni tu dem yela dia bun sin ni tu lot ga pachai baro ni tu gi paro ni tu gi no hikai ni tu i mei pa gi tu de baro apa gi kelipat gi jinglong yela dia pa ni kelat no yela dia ka banding kong ha ga jigem ga jongi ide ban itu swa yela dia kumno bantai ialah kejong kejengim. Kumno benlogi kon ke batip yo brio ke batip yo blai badan ke jingkit gle ke responsibility ya kejengim kejongi. Kata kalong ke badan kam hadu kata-kata ba mangi ki kon sama kejongi ngide bensoso ko bo gitu ki kenarit mane ba just hope. Ba bai mei pa jo pi katnu ki hope. Katnu ki kirman ya pi ba pin he pinsan. Pilogi kon ke batip brio tip lai ki kon ki balang ki bastat ki kon ke badan ke jingkit kia. Berada akuar ke buram ke jingit kia ialah ke jong ke jingin. Kata ke dega hope, the pilgrimage of hope. Kali kitian ke bagi ladang yu pek jika bakun magi ki Kristan. Yu iba ke Mother Teresa. Ke Mother Teresa ke I hope dem yagi baro penyui. Kalau dalam mano ki ba pang ki ba sitom, ki ba pio pang leprosi, ki ba malla, ki ba bethan. Ke Mother Teresa ke sim yaki. Kaya miki siya lagi jong dekyam yaki siya jaga sa jaga song juga. But I hope yaki the pilgrims of hope. Mangi baro ngide ki pilgrims of hope. Nyumde benong batang ke Saint Mother Teresa. She is the only the pilgrims of hope. We are all every individual we have our own responsibility. Ke kamram ngejongi ba mangi ngide ki pilgrims of hope. Bagin ay ki germen yaki weipat. Ki badang sebun bagi ke jing duna ke jing bakla ki bod ke bagi dang dai ban snoto ke jing jongi te dai lang ta daw ngi ban siam yi kan ke linti the pilgrims of hope megalayapost.news